dialonga na kyanga ni Salomon ndenge nini ezali fe ya hasard te ye bisamu bya mbote kwa tata nzambi katuvwira mana makondo no pasi kutatambulamo tufetikana izola kwa fwana ndamu za batate ba mama matoko yizindumba moda mambu mama tulongolo bakenda bakaka vuba bakaka bagana na kambote ene masema kaka gene ba ngudi za kaka pene bala bakaka kabagana ngamase kambote ko musuka be ngali mukhokela ebe penkento kagana ngabeli yakala kambote ko musuka be mukhokela mbandu ina yambi yenena kambanda zola ku kazi fiti kala yembandwa zola yembandwa kingwiza ni chamambo mawoso nzambi katumanga kitanduko nzambi zola katumanga tozali kokende nakulubana mimi mukolo yesu abutamaka sera kare kamba secret tokuluba kaya ngote bado tubutami toujours nowe kasi tokuyiba mukolo yesu abutamaka na kupesa bini yango sokobolingi na bini bodi kambute yango ezaleka na kati mukana matata nzambe me tokuyiba kaya ngote est-ce que tozana bible mususu te yo kaka tokutaki otala kaka ale nzambe asukumi mokili mobimbe moningani la guerre mondiale le 25 mai abuti mwana pamba te ezali moninge solo oyo ebomanaka ebimi esikasikawa dialonga ni abimi tangu ana moyen te presque désespoir na bato dialonga na kyanga ni Salomon ndenge nini ezali fe ya hasard te ko sabu tuwilanga na mfumu Yesu mundele ve mfumu Yesu ka mundeleko yategeda kulutela mu yayiza kuku mfumu Yesu ka mundeleko ve mfumu Yesu ka mundeleko yategeda kulutela mu yayiza kuku mfumu Yesu ka mundeleko kumuna Yesu abazali makasi bango Yesu tu Yesu muntu ndombe Yesu mukolo mususu tango mukamona ezali secret nano jela tokomela le 12 dialonga na kyanga ni Salomon ndenge nini ezali fe ya hasard te